Halo, assalamualaikum. Jadi uronyo kamu rencana ni sida Mr. Samsung ti tengah kerja. Jadi ya kalian ji tengah kerja ini ba tabur rumah. Nah rumah rakan tawangan perbatasan Amerika. Jadi pojak tegolom tajak jino tak ayak minta kopi le. Okey. Empat nanek darah empat likut nyopah uro minggu uronyo. Na princess. Uro minggu uronyo. Jadi kai laki tetep jadi terpaksa. Okey, tak minta kopi lah. Siap. Okey. Hey, use your glasses. Hey, glasses. Where the glasses? Put the glasses. Yeah, put the glasses, son. The sun. Kata juga macam Roy eh. Wow, cute. Itu macam mata. Beautiful. Jaga. Okey, tak minta kopi lah. Tak tengah minta kopi. Okey, nyo ka truk bak kedai kopi, model blok kopi anak payah turun dalam motor menuju ke drive thru. Kedai kopi cepat menye tak turun lambat. Trek tak payah antri. What you want? Berapa jauh? Okey. Okey. Kapra gaji. Dong double now. Hi, how can I help you? Hi, can I have a medium dark roast one sugar Okay. and a small double Small coffee, double, okay. and 10 timbit? 10 timbits, you want all the mixed timbits? Just put a honey day, please. All honey dip? Yeah. Okay. Okay, that's it. All for you? That's it. Okay, Orderan. Cok kena buat macam ni lah. Okay. 605. There you go. Thank you so much. Have a nice day. Thank you. Thank you. Okay. Okay, now is ready to go. Baik. Lanjut belum ah? Okey. Kaji lah. Okey, nyo kadro daerah pertanian. Di nyana Lampung Strawberry. Cuma nyo kam selfie bantu ka mati mo. Yang kawin empat langkung nyo je kawin. Tanya pajak kena dia dulu. Yang kau empat mo bagi bukan. Yang empat yang biru je, empat building yang biru je. Yang dapat di bukan anak beranak inan you know. Nangkaran uno. Honey for sale. For sale. Kita USA border south. Okay. USA. Use the right lane to keep right to merge onto Highway 99 south towards Seattle. USA border. Highway 99. Kebetulan urunyo cuaca mendukung ka hujan ternyata ka hujan sampai banjir tu batinyo kana mata urun.
Ini adalah jalan King George. Jadi jalan King George, jalan Raja King George, ayah daripada Queen Elizabeth. Okey lu. Ni kata Pak rumah Mr. Samsudin tengah kerja. Hey, hello. Samsudin. Hey, apa? Hey, how are you? How good? How about good? Okay, I'm gonna come in after. Okay. Are you following me? Yes. You wanna Red Bull? -1 year from my life. Tak kerja orangnya. Tak kerja orangnya. Telepon ya ba Red Bull. Cheers. Cheers. How are you guys? Where is Steve? Oh, Steve is over there. Okay, good. Good, thank you. Good. Pak angkat orang rumah. Mr. Samsudin. Hai Roland. Hello. You did a good job, Roland. Yeah. You did a good job. Thank you. Ini rumah kepala safety. Azura, Alia. Hello. Nice ceiling. Nyokap kamu kali. Mr. Samsudin do a good job. Hey guys, no, let's go home. Yes, we go home. Let's go home. Tak tahu. Ya, kita tahu. Mr. Samsudin buat hari ni. Mr. Samsudin. Alright, I'm going home, okay? Okay. Okay. Let's go. Cari orang main bola. Ini komplek perumahan, kawasan perumahan. Rumah Kula SD. Hello boys. Hi. Kami tengah latihan bola. Latihan basket. Tupah orangnya kena ujian. Latihan bola. Hi, good morning. Yes! Yeah, good job! Kopah keeper. No, awak ini ang Canada ino, awak ini ang high. Untuk juara Olimpik, beranya awak ini te Olimpik di Jepang. Awak ini mendapat medali tim Kanada. Yes.
Ya, bagi ju mana itu. Hayu. Ya. Kena je ulul. Main bola kah? Ha? Main bola? Ha? Okey, nyo ka belah mendung berarti kaji lama yang menan. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In 900